Ponovo dobar rezultat ostavio je Savinac na drugom mestu na tabeli, a do kraja prvenstva Zapadno-Moravske lige ekipu očekuje najteži deo prvenstva, pa već za naredni vikend u Visibabi će gostovati nekada standardni srpskoligaš ekipa Polimlja iz Prijepolja. Što se tiče Zlatiborske okružne lige, vodeća trojka ne posustaje, pa je vodeća Ježevica ostvarila očekivanu pobedu nad Bakionicom od 4:0, dok je Lazarica takođe kući pobedila Taru iz Kremana sa 4:1. Na terenu nekadašnjeg železničara Požeška Rampa je dočekala vrlo dobar tim Crnokosa iz Kosjerića. Utakmica je bila izuzetno borbena, ali već od starta gosti su bili kvalitetniji tim i savladali Rampu sa 3:0. Treba reći da je ovo bio i derbi kola, da su gosti iz Kosjerića bili dosta bolja ekipa, posebno posle isključenja jednog od Rampinih igrača sa početka drugog dela utakmice. Rezultat je mogao biti mnogo ubedljiviji da se gosti nisu propisno ispremašivali pred golom domaćina. Po završetku utakmice treneri i ekipa su prokomentarisali utakmicu kao i dosadašnja dešavanja u prvenstvu. Pa jeste, evo, ne znam, prvo bih se zahvalio protivničkoj ekipi na fer i korektnoj, znači, ono što kažu, partiji, a mojim momcima se zahvalio ovom prilikom, čestitao im pobjedu. Nas je i danas očekivao izuzetno ozbiljan protivnik koji, ono što kažu, zna da igra lopte, nije nimalo naivan, znači u svim fazama dobro se pomeraju, dobro se kreću. Sad vidjeli ste, malo je teren bio specifičan na svoj način, nije moglo da bude te tečne igre koje mi recimo gajimo. Možda smo mogli i bolje da prođemo, možda smo mogli i gore da prođemo, ali u suštini danas ipak Crnokosa bila jedan bolji protivnik. Na kraju, kako kaže jedan moj bivši trener, na kraju tabela uvijek realna. Znači, to je realno naše 5. 6. mjesto ove sezone. Nismo nikoga dobili iz ove prve četvorke, tako da pred nama je neka budućnost jer imamo 5-6 igrača 2006, 2007, 2005. Na tome radimo, pravimo tim za naredne godine. Nadam se da ćemo kroz utakmice i kroz treninge koje vredno radimo i dalje 2 puta sedmično da napravimo u sljedeće sezone još bolje rezultate. Najvažnije je da smo opstanak sigurno obezbedili, da ćemo i sljedeće godine igrati Zlatiborsku okružnu ligu koja će brojati 14 klubova i koja će biti mnogo jača nego ove sezone. Znači, na kraju je ipak tabela realna. Ekipi Crnokose čestitam na zasluženoj pobjedi, pokazali su danas da su bolji rival. Mi smo napravili neke, da kažemo, kardinalne greške u prvom delu sezone. Utakmice koje smo trebali da dobijemo nismo dobili, odigrali smo nerešeno. Imamo, da kažem, negdje neki mali problem što se tiče završnice, kao što ste vidjeli danas. Znači, to nam nedostaje, ta mirnoća u tom zadnjem, ono što kažu, i pasu, a i u završnici. Tako da na tome moramo poraditi i pokušati da do kraja ove utakmice sve koje su pred nama rešimo u našu korist. U ovom 21. kolu Zlatiborske okružne lige postignuti su sljedeći rezultati. Jedinstvo Glumača 2:1, Lazarica Tara 4:1, Omladinac Jasen 2:1, Prvi Partizan Polet 2:1, Ježevica Bakionica 4:0, Višesava Sloga 0:0, Rampa Crnokosa 0:3 i Gorobilje Kotroman 1:0. Posle odigranog 21. kola raspored vodećih ekipa na tabeli je ostao potpuno isti. Ježevica ima 6 bodova više od Lazarice i 7 bodova od Crnokose. Tabela posle ovog kola ima sljedeći izgled. Prva je Ježevica sa 58 bodova, druga Lazarica 52, treća Crnokosa 51, četvrti Pol 42, peta Sloga 34, šesta Rampa također 34 boda, sedma je Višesava sa 30, osmi Omladinac 27, deveti Prvi Partizan sa 26, 10. Jasen sa 22 boda, 11. Jedinstvo također 22 boda, 12. Tara sa 20, 13. Kotroman sa 18, 14. Bakionica sa 18, 15. Gorobilje ima 15 i 16. Glumač sa 8 osvojenih bodova. Do kraja prvenstva ima još dosta da se igra, ali vodeća ekipa Ježevice ima znatnu prednost i dosta lakši raspored što može biti odlučujuće za prvenstvo. Sljedeće kolo se igra u nedelju 14. aprila, a vodeća ekipa gostuje Slogi u Sjenici.